Nastavljamo program Beograde, dobar dan. Naredna tema i naredna priča vezana je za događaj koji je 8. maja održan na Adi Ciganliji u organizaciji, tehničkoj organizaciji plivačkog kluba Tri svim iz Požarevca pod pokroviteljstvom Srpskog saveza plivanja na otvorenim vodama. Authentic Belgrade Open Water Ada Ciganlija 2022. Promoter je bila Mina Mastilović iz Beograda, naša najbolja maratonka. Miting je bio međunarodnog karaktera, učestvovalo je 40 takmičara iz Srbije, Slovačke, Belgije i Hrvatske, a mogli su da biraju 3 različite dužine, 1 km, 3 km i 5 km. Trke su se bodovale u sistemu takmičenja Super Liga otvorene vode. Gosti programa Beograd, dobar dan. Danas su Nedeljko Todorović, meteorolog, maratonac, ali takođe i ljubitelj plivanja na otvorenim vodama, je li tako? Pomažem koliko mogu. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Sa nama je Uroš Ivanković iz Oranilačkog plivačkog kluba Pirot, koji je bio učesnik The Authentic Belgrade Open Watera. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, hvala na pozivu. Kako je bilo? Bilo je hladno. Ja sam ove godine prvi put učestvovao na takvom maratonu, odnosno tek u maju mesecu. Plivao sam bez odela, bilo je, kao što ste rekli, negdje 40 takmičara i bilo je prelepo. Bilo je zadovoljstvo učestvovati na takvom jednom lepom maratonu. Mi ćemo na samom početku pustiti jednu priču, video priču sa ovog maratona, sa Authentic Belgrade Open Water Ada Ciganlija, pa ćemo nastaviti razgovor. Evo, dakle, videli smo sjajne kadrove sa Ade Ciganlije. Ovo je drugi put da Tri svim organizuje miting van sezone, a prvi put je to uradio u Kostolcu prošle godine pod nazivom Viminacijum Neo Svim. Nedeljko, dakle, radi veće posjećenosti i promocije plivanja na otvorenom van letnje sezone, odlučeno je bilo da se priredi maraton u Beogradu. Kakvi su vaši komentari? Pa to je dobar potez. Da, dobar potez uopšte organizatora da se odlučio. Jer u toku ovih središnjih letnjih meseci od juna pa do početka septembra ima dosta trka koje nas zahtevaju odela zbog temperature vode, a ovo je već izazov da pod određenim uslovima kad je voda prilično hladna, bar za većinu građana, i kada prema propisima je potrebno da učesnici imaju plivačka odela. Mada je poneko, kao i Uroš, se odlučio da pliva i bez odela. To je onaj granični slučaj temperature do 18 stepeni. Utisak je sjajan u smislu da je organizacija bila, kako bih rekla, na visokom nivou, pogotovo iz trke u trku u odnosu na prošlu godinu. Tehnički je pokriveno sve, obezbeđenje, čamci, pratioci na jezeru, da kažem, ne daj Bože, medicinska pomoć je bila u rezervi, obezbeđenje generalno i zadovoljavajući broj učesnika. Spomenuo bi ipak pobednika na onoj najdužoj distanci od 5 km, to je Vlado Pilipović
gosti iz Hrvatske, iz plivačkog kluba Mladost iz Zagreba. Sad ima mnogo tih pobednika na ovim dužinama od 2 i 1 kilometar. U svakom slučaju bilo je lepo vreme što se tiče meteoroloških uslova, a voda je bila čista, još nije bilo kupača, tako da kažem, na jezeru da malo zamute. U svakom slučaju dobra organizacija i prijatan sportski događaj. Evo ja ću pročitati, dakle, na 5 kilometara Vlado Pilipović, plivački klub Mladost Zagreb je triumfovao. Kod dama Sara Petrović, plivački klub Plavi Talas. Zatim Ljudmila Medan, Patrika Pančevo. Na 1 kilometar Lana Gavrilović, PK Sremska Mitrovica. Dragan Jovanović i, dakle, mnogi drugi su triumfovali tu po kategorijama. Evo šta nam naš takmičar, dakle, Uroš Ivanković, koji je plivao bez odela, može reći evo, kako je bilo sve i koliko dugo plivaš i kako to sve izgleda. Ja sam počeo da plivam 2015. godine. Mislim, počeo sam maratonsko plivanje, da plivam sa 15 godina. Prvi moj poduhvat bio je 2017. godine, kada sam na Staroj planini preplivao Zavojsko jezero. Jezero je dugačko 17 km, meni je za taj poduhvat trebalo 4 sata i 8 minuta. Jezero se nalazi na 615 metara nadmorske visine. Njegova maksimalna dubina je oko 70 metara i jezero je veoma pogodno za sportove, ne samo za plivanje, pogodno je i za ribolov, pogodno je za turizam, za kajakaše. I pokušavamo da ove godine sa predsjednikom Plivačkog saveza Centralne Srbije na otvorenim vodama, Aleksandrom Žigarcem, napravimo jedan maraton na Zavojskom jezeru. Radimo trenutno na tome. Godinu nakon toga, 2018. godine, sam preplivao Ohridsko jezero u Makedoniji. Plivao sam od Svetog Nauma do plaže na Ohridu u dužini od 26 km. Plivao sam 7 sati i 15 minuta. A 2019. godine sam plivao Egejsko more. Plivao sam od Sitonije do Atosa, 21 km za 9 sati. A ove godine sam planirao da plivam Savu celim tokom kroz Srbiju. Planiram da plivam 1. i 2. jula, to je za nekih mjesec dana. Plivao bih od ušća Drine u Savu do Beograda, tako je. Nekih 180 km. Planiram da to plivam 2 dana i nadam se da ću uspjeti u tome. Svaka čast, puno sreće. Uroše, kako izgleda plivati na otvorenim vodama, kako izgleda plivati u hladnim vodama i koliko je sve to specifično i različito od plivanja u bazenima? Tako je. Po meni je to izazovnije. Ja sam počeo da plivam kada sam na internetu čuo za jednog svetskog plivača, Martina Strela, koji je preplivao Amazon, preplivao i Dunav, plivao i Jangce. Ja sam se oduševio i želeo sam da pođem njegovim stopama. Kao što ste rekli, postoje razlike kada plivamo u bazenu i kada plivamo na otvorenom. Razlika je u tome što je otvorena voda nepredvidiva. U smislu temperature, struje, dok mi u bazenu možemo da odredimo tačnu temperaturu vode, možemo sve da odredimo. Čak nekad zna i vreme sve to da nam pokvari. Naprimjer, ja kada plivam danima, kada plivam rekama, može da se desi da ceo dan pada kiša. I onda ja moram da plivam na otvorenom, na vetru, na kiši, sunce je tu, dok je bazen malo drugačiji. Meni je bar lakše, ali mi je ovo izazovnije i lepše. Napravit ćemo kratku pauzu i čuti neke od utisaka učesnika i organizatora The Authentic Belgrade Open Water koji je održan 8. maja na Adi Ciganliji. Ja sam Vlado Pilipović, iz Zagreba sam, plivački klub Mladost. Došao sam ovdje odplivati ovaj Open Water, zaista meni je staza jako interesantna. Uživao sam, voda uopće nije bila hladna kako su govorili
i mogu reći da ću doći iduće godine obavezno i povesti još kojeg prijatelja. Čuli smo, videli naravno izjavu Vlada Filipovića iz plivačkog kluba Mladost Zagreb koji je pobedio u trci na 5 km u Beogradu. Nedeljko, spomenuli smo, dakle, bezbednost je bila na najvišem nivou sa markiranom stazom plivanja, rećemo i kakav je značaj i važnost toga, elektronsko merenje vremena, spasilaštvo na vodi, hitna pomoć, originalne medalje, bogat startni paket, okrepa na vodi, pratnja kajacima i čamcima, akcioni plan za brzu evakuaciju iz vode, komunikacija zemlja, 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 voda i voda, voda preko radio veze i puno toga, ozbiljna jedna manifestacija i vrlo kompleksna za organizaciju. Pa jeste, vi ste nabrojali sve ove karakteristike, da ne ponavljam. U svakom slučaju bile su i primerene nagrade najboljima po kategorijama, po dužinama. Koliko sam video po izrazima lica takmičara, bili su veseli i pred početak, a i posle same trke. Tako da je već Srpski savez plivanja na otvorenim vodama već dogovorio manifestaciju za iduću godinu. Mislim da će to biti negdje u sličnom terminu 7. maja. Tada voda još nije tako dovoljno topla. Znači hladnija će biti? Pa dobro, od godine do godine, ali u svakom slučaju ova temperatura od 18 stepeni je neka granična vrednost, a pobednik Vlado, kao što je rekao, verovatno je toliko brzo plivao da nije ni osetio svežinu vode, ali kao što je Uroš pliva na onim hladnim vodama, drugim dobri plivači mogu i na nižim temperaturama od 18 da plivaju bez odela. Ali da kažemo, to su neka pravila koja bi trebala da se primenjuju u principu. Bile su normalno nagrade, pobednici medalje, majice, sve ono što sledi na nekom uobičajenom sportskom takmičenju. I mislim da se ovaj događaj u organizaciji Srpskog saveza plivanja na otvorenim vodama, kako želim, izdigao u odnosu možda na neke druge po kvalitetu i po toj nekoj tehničkoj obezbeđenju, sigurnosti takmičara. Tako da je to dobar pokazatelj da i drugi organizatori podignu nivo obezbeđenja i ošte organizacije da prate ovaj događaj. Vidimo sjajne kadrove sa Ade Ciganlije, vreme je poslužilo takmičare, sunčano je bilo, divna boja Savskog jezera, zaista more Beograda u punom sjaju. A Nedeljko, vi ste čovjek koji voli sport, čovjek sporta, čovjek koji voli izazove. Istrčali ste preko 30 beogradskih maratona. 28 pre 10 dana. 28 puta ste trčali beogradski maraton pre 10 dana, dakle 28 put. Otkud vi uz plivanje na otvorenim vodama i kakav je to izazov? Pa dobro, ja sam se ranije bavio raznim sportovima, da ne kažemo od fudbala pa nadalje, klubskog igranja fudbala, pa planinarstva, visokogorstva i tako dalje. Pa onda negdje 90. godina kad su počele kod nas ove maratonske trke, pa triatlon, znači učestvovao sam na prvenstvu države u triatlonu, a tu ima i plivanja, tako da kažem. Ja nisam mogao da stignem sve da treniram sve discipline dobro da bih postigao neke rezultate, da bi bio konkurentan onim mlađim takmičarima, ali sam dao neki svoj doprinos, ne samo ja, nego moje kolege i prijatelji, malo starija generacija. Pokrenuli smo taj pokret, tako da kažem. Tako da i u tom plivanju posljednjih nekoliko godina više i pomažem. Učestvovao sam u nekim normalno plivačkim maratonima, ali na onim manjim daljinama, jer nisam ipak u treningu. Za to treba ozbiljno treniranje da bi se prvo zbog sebe, zbog bezbednosti, a i zdravlja osigurali, a inače više ovako pomažem da bi drugi učesnici bili sigurni i bezbedniji, da ih bude više. Znači, ovo je sjajna promocija organizacije da se privuku drugi takmičari, a i normalno medijski kad se ovako prikaže, to ima značaj već. Uroše, sljedeće izdanje, dakle, The Authentic Belgrade Open Water, planiran je za 7. maj, kao što je rekao Nedeljko, 2023. godine. A Srpski savez plivanja na otvorenim vodama pridružit će mu i letnji noćni maraton za sve ljubitelje noćnog plivanja i još jedna značajna manifestacija. Kakva je bila konkurencija sada? Kako je to bilo? Pa bila je dobra konkurencija. Kao što smo pre svega rekli, za ovakav maraton je potrebna velika organizacija i ljudi koji rade na tome stvarno treba da im se čestita na tome, jer svi znamo da nemamo veliku podršku što se finansijski takvih maratona tiče.
Da, rekli ste 7. maja 2023. godine održat će se opet maraton. Postoje naravno i drugi maratoni koje organizujemo. 13. avgusta ove godine planirano je plivanje na Zavojskom jezeru. Ja sam član Plivačkog saveza Centralne Srbije na otvorenim vodama i trebalo bi da budem organizator cele te trke i skoro sam ušao u sve te vode i shvatio sam koliko je zapravo to ozbiljno, koliko je zapravo plivanje u svemu tome najmanji problem, po meni. Dakle, novi izazov, novi događaj, je li tako, inicijativu na predlog Granskog plivačkog saveza, Srpski savez plivanja na otvorenim vodama, da se u toku letnje sezone na Zavojskom jezeru organizuje plivački maraton. Ovu inicijativu je prihvatio i Ronilačko-plivački klub Pirot. Zavojsko jezero je jedno od jezera sa najprozirnijom vodom, okruženom prelepom prirodom, a takmičari će se bodovati u okviru Superlige Open Water, a u okviru toga, je li tako, i prvenstvo Centralne Srbije na 3 km. Tako je. Kako se takmičenje očekuje tada? I koliko je Zavojsko jezero zanimljivo i atraktivno za jedan ovakav sport? Ja sam Zavojsko jezero prvi put posetio kada sam imao 6 meseci i od tada se više nisam sklonio sa jezera. Tu imam i splav, imam čamce. Svaki talas. Svaki talas. Imam, kao što sam rekao, gore splav. Gore provodim pa sigurno 100 dana godišnje. Gore sam i zimi i leti. Jezero je fenomenalno, prelepo je jezero. Kao što sam već rekao, prelepo je za sportiste, za ljubitelje prirode. I ovom prilikom želim da pozovem sve sportiste, sve ljubitelje prirode da 13. avgusta ove godine dođu na maraton, da upoznaju našu prirodu, da upoznaju samo Zavojsko jezero, da uživamo u čarima prirode koje imamo gore. Jezero je pogodno i za ronjenje. Ja sam član i Ronilačkog kluba Pirot i svake godine imamo 20-ak zarona na Zavojskom jezeru, tako da bih pozvao i sve ronioce koji vole malo izazovnije ronjenje da dođu na jezero i da osete tu hladnoću, taj mrak, taj adrenalin. Da. 13. dakle, avgusta, veliko takmičenje. Još ćemo obavestiti naše gledalci i pozvati ih da se prijave do tada. Gledamo još i slušamo izjavu sa Ade Ciganlije i nastavljamo sa istom temom. Nalazimo se na Adi Ciganliji gdje je Srpski savez plivanja na otvorenim vodama organizovao Authentic Belgrade Open Water Race. Prvi put ovako neko dešavanje imamo van sezone, tačnije pre sezone, evo u maju. I samim tim veliki je značaj za organizaciju što se veliki broj takmičara danas prijavio. Imamo 40-ak takmičara na kilometar, 3 i 5, dakle 3 distance, a uskoro će i posljednji takmičari na 5 kilometara proći kroz cilj. Lepa manifestacija, onako u jednom veselom duhu. Najvažnije je bilo učestvovati i biti danas ovdje na Adi Ciganliji. Mislim da će i organizatori, a i sami takmičari biti zadovoljni današnjim danom. Vidjeli smo dakle kako je bilo na Adi Ciganliji, čuli smo utiske Mine Mastilović. Nedeljko nastavljaju se takmičenja plivačka na otvorenom, jer Granski plivački savez plivanja, dakle Srpski savez plivanja na otvorenim vodama, koji je osnovan ove godine u januaru mesecu, ima ciljeve popularizacije i omasovljenje plivanja na otvorenim vodama, nastavlja sa svojim aktivnostima. Sedište u Požarevcu, u Braničevskom okrugu i, dakle, takmičenje je već 3 swim klub organizovao na Srebrnom jezeru 18. Kostolcu 19. Golubcu 21. Pratili ste i to? Da, pratio. Bio sam na jednom od tih takmičenja i plivao. Dakle, to je ono za mene značajno.
U svakom slučaju tu su organizatori, to jest osnivači tog Granskog plivačkog saveza su Team Swim iz Požarevca, plivački klub Delfin iz Požarevca i plivački klub Sremska Mitrovica. Znači mora da ih napomenemo. Ali svrha je u stvari da se na nekom regionalnom nivou s boljom organizacijom između klubova poveća broj takmičara, pa i samih trka, takmičenja u tom smislu. Tako da je to dobar potez generalno. Mislim da će i narednim godinama biti i više trka u organizaciji ovog saveza. Normalno, nedostaju sredstva, ali imamo podršku medijsku, to je vašoj televizijskoj kući, zahvaljujemo na tome. Posebno vamo, evo imamo i priznanje, jednu plaketicu, ako to može kamera da vidi. Hvala. Za svoj doprinos, jer bez medijskog prezentacije, ovog objašnjenja i prikaza, i ne samo takmičenja, nego uopšte lepota Srbije u tom smislu, malo se čuje to. Znači, neki bi takmičari možda i saznali za to, ali ovo je prilika da i neki drugi koji još nisu u tim vodama dobiju ideju, kao što je Uroš pre nekoliko, ne kažem, godina ili decenija prihvatio izazov da učestvuje na ovom daljinskom plivanju i u hladnim vodama. Tako da mislim da će i ove sezone i narednih godina biti sve više učesnika. Normalno uz pratioce koji će da idu sa njima da posećuju lepote Srbije. Hvala vam na ovom priznanju i naravno Studio B, to je neka naša priča, ali tako uvijek bila. Još od Đoke Vještice koji je bio inicijator i osnivač Beogradskog maratona i tu smo uvijek da podržimo prave sportske priče koje oslikavaju sportski duh našeg grada. Evo i Uroš ima još jedan prilog za vas. Evo tu je majičica. Podigni majice, samo podigni majice. Evo sad će... Eto. Bravo, hvala. To je mala zahvalnost. Srpskog saveza plivanja na otvorenim vodama. Hvala. Ja bih se još samo malo dotakao one priče koje me vrlo interesuje, to je Sava. Plivanje Savom i tvoj plan, ideja i cilj da celu dužinu Save u Srbiji isplivaš. Tako je. Planiram da 30. juna sa svojom ekipom odem u Šabac, gde ću da prenoćim. I 1. jula, da negde u 5 sati ujutru, krenem sa plivanjem. Plivao bih od Drine, tako je, ušće Drine u Savu, do Šapca, prvog dana, nekih 80 km. I planiram da plivam 6 sati, da pravim pauzu 30 minuta za obrok i da plivam još 6 sati. Drugog dana ću plivati od Šapca. 12 sati prvi dan. Tako je, prilike, da. Drugog dana ću plivati od Šapca do Beograda. Planiram da plivam nešto više jer je sama distanca veća, oko 100 km je u pitanju. Sa mnom će biti 2 čamca, gdje će biti članovi Ronilačko-plivačkog kluba na čelu sa instruktorom kluba, Radivojem Stamenovićem. Tu će biti i lekarsko obezbeđenje i moji roditelji koji su mi velika podrška. I hvala svim prijateljima koji me podržavaju u ovome. Hvala predsjedniku Plivačkog saveza, Aleksandru Žegarcu. Hvala svim ljudima koji vole ovaj sport i koji žele da ovo oživimo i da što više ljudi ubacimo u sve ovo i da što više ljudi učestvuju u ovakvim lepim manifestacijama. Hvala puno i puno sreće. Pratit ćemo naravno ovaj tvoj važan poduhvat. Puno sreće. Naravno, nedeljko za kraj samo malo pre smo najavili sutra malo zahlađenje. Da li je to tačno ili ne? Pravi čovjek Nedeljko Todorović meteorolog. Posle ponoći negde stiže na sever Vojvodina, a u Beogradu ujutru negde oko 4-5 sati. Hladan vazduh, oblaci, kiša. Tako da će biti sutra u Beogradu za nekih bar 7-8 stepeni manje toplo. U nedelju za još dodatna 2-3 stepena. Znači imat ćemo 3 dana osveženja. Posle ovih, da kažem, nekoliko pravih letnjih vrućina, dobro dođe građanima malo da predahnu. Jer vidim da su se, kad su se pre mjesec dana žalili kad će to leto, sada već počinju se žale kad će malo osveženje. Ali to je stara priča. Osveženja za vikend, a koliko sam video po ovim sajtovima, koliko im je verovati ili ne znam, ali sljedeće nedelje 34, 35. Pa biće, verovatno, da. Znači od tamo od utorka, to je od 31. i od 1. juna opet ide jedan period od 4-5 dana toplog vremena, suvog, sunčanog, sa maksimalnom temperaturom tamo negde u četvrtak ili petak, možda i u subotu, to je još neizvesno, jer ipak je to neki pouzdanost. Da, 7. dan pouzdanost, da izgura negde, na primjer, u Beogradu maksimalno oko 33-34, ne verujem da će biti 35, ali pažem, to su prave lete. To je ozbiljan vrednost za ovaj deo godine. Da, na suncu to baš dobro greje, tako da građani bi trebali da se drže malo senke, drveća, parkova, da se navikavaju na
ona sljedeća 3 meseca koje dolaze, koje su pravo leto. Hvala vam puno na gostovanju. Još jednom, puno sreće. Nastavit ćemo naravno da pratimo aktivnosti Srpskog saveza plivanja na otvorenim vodama i manifestacije koje organizuje Klub 3 svim. Svako dobro. A idemo dalje sa narednom temom. Ponovo idemo